Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga pagarami siku Islam. Kati tanok masaging kay darpatan na pangingisian tanok managing kay guru tanu asi Abdul Khalik. Anian mapanang bagagayang kay mga pakaisitan. Sabab ro guru amin na paganeron ba pakaisi ami imanto na eno ba malubay so kaunote ko niyata apia anda keniyata sa dunia. Napakaliw nagar nga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pagkaneron na Penelamatan tanong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kini sampai tanong si sagyang kaya paganay ol gawi sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Kaya pusaan sa miya kaysadan kaysaan tanurunan gawi o miyunot seko kian yata iron si sa Saudi Arabia. Na sumiyunutun na kaysaan sila nundun gawi. So man sudaron onot na imanto ipamaganganiran akap muasairan asi imiyunot o matla si sagyang kay ingad tanong Pilipinas. Yang utapakay siya pagigi na mga pakaisya na buka pamagamada yamalan na sharing knowledge agyan kanan mipantag ino bamalubay so di maniyata ayaka paniyata iran na apya ando maylay sukulan na magunot siranon upun kaniyata ya maylay so ulan ko ba apya disi ko ingdiran kasi ko isa ingd na taramya tahkik niya confirm amya kaya niyataan sa ulan nararawtan ka kagagawi na gitu na gitu tigiran apunot sa babian din kanya tayo akapapantagan gagawi na paraut na mamuasa na minuton na gyuto na tindiguto mabagar palabot madubay yung tumambu seko ingedika narokombu peniyata sa dinga dan palabutan so niyata o sa lakawa inged sa gyang kaya dunia biya kapapantagan ka kagagawi na kuano to niya tao to na korek mamputo kagagyo to na adan hadisyan itano pa ka dibatian atan to kamalagi dinan sa dun sa ulo tanakaon na paglindan maka susukat aya kay baratan niya na lagi dagyan kanan na upaman yang kakibaratan na lagi dagyan kanan nakasimpayang bukap pugimam o pugimam aad na imam seko waktu maghrib pagkatanog nun so waktu batia waktu maghrib gusto Aisha gusto subah na aya pagkatanog niya sa bismillah na adam mana imam si ipugunot ko tindig o jamhur ko mga ulama adinian pagkatanog masulan siyo to punot ko jamhur ko mga mujtahidin ko pakaimam na paglid no to correct the abaro o ribat na lagi naman buwag yung kaya kapamuasa makapantag ko niyata na paglid na ng korek wano gid na ilayin tanop man o antay mabagar idalila na usayin tanong ka para pagkumanan so sabutan ron sumambu so titindig pagay di buwi di mapakay sa isa kaad na pugunot ko ba anda maylay so ulan na kaniyatanon na pupusa din ararawtan na kapusa na pupusa na adem pa man na aya buwa kapagunot yan sa kapusa niya na ko di ikapaniyata na papanto niya na asibu o kingadiyan country niyan na oro ng kaniyata
na pemuasa na di bulan na upaman na mapakasisa na ayas mana mataan na paglina ng benar na usain tanubo din so tindig o uman isa apara so titindig sang puto tindigin na anyan pagkauman sang puto ayakin yan niatian saya mataan na kita titindigin yan na upaman na benar apaglino ko adin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o say nak na muna gyang kuto makapantag si isa gyang kuto ayat titindigan yan ko kapaniyata na bapya anda may leso ulan sang kadunia na magunuton nakateso hadis at titindigan yan gyang kuto katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ang muttafaqun alai mutawatir pa na hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata 30 yawman aya maana fima ma'na al-hadis anda wa na ma'na puta ka Rasulullah na andi ka 20 rakan wa gusyaw siko Sha'ban na panyata kanu na suka panyata iyo ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sugu yan suka panyata sangkot ka 20 kanu na gusyaw na o kanyata ya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamuasa kanu o pamanu di kanyataan kaya lalapangan rakanu o kaya suulan agebun kada kanyatai da makamu ayan na taruto panyo so Sha'ban at 30 gawi mana sempurna kan okay kanyatai na so Sha'ban na di ke taruto at 30 gawi ka 20 gawsiyaw nagyutat tundu gawi na pusa ka o paman yang kakyan yata yenan in dalil o pagkapat sabab ya anda may laysulan anda sabab nagyan punta ka tiro Rasulullah na sumu plural langkap at plural nagudaro na matago sa ibu ko yung dekat kabapyaan da maylay adar pa nagu masa adar pa oras sa ko mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kapniya tayron akya 20 tanwa gusyaw sa ko kalendar ko Sha'ban na mianumpang ng puto address akya kinisugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapusa tanukon o kanya pa isikuran. Lauralo, kadua na ayas yugo yan na sumaha umat yan. Napiri umat Rasulullah. Ba salako madakli umat katiga na salako sa umat yan a Pilipinas, na salako sa umat yan a Malaysia, na salako sa umat yan a kuan as magatos o sanggi dua gatos sa country na dua gatos sa umat yan di asunsuallahu ta'ala imitirun sa Quran sa Rasulullah inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun yakit tukuan wallah amaraygo o kinigurisian sikop para man wallah ko katiruan yan na mata niya Muhammad matan hey mga Muslim agyang kaya umat Rasulullah na isa-isa kenapa dua umat kenapa so umat si isa Pilipinas na isa ka umat na umat si isa Malaysia na isa ka umat na kadakla country sa dunia nagbugatos ka umat Rasulullah kadi ka isa-isa umat anda sabab na yakukuha ng kuta katiru wallah inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun mata natig wallah yang kaya umat ka yang kaya umat na isay-say niya umat atig wallah subhanahu wa ta'ala wa ana rabbukum fa'budun nagusakam itu gani watig wallah asasak ataw abas waswatan yung simba niyo na ayah sugun wallah na pagunutan suka simbuatan wallah nang gulalan kung daawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisang kaya isa-isa umat yan na ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
puasa kanu alangkap ko mga umatian ay isa umatian na puasa kanu o kailaya kanyata ay ulan na odi kanyata ikakyasa panganagabon na tarutopan yung at kalokulugo. Yanan mabagar adalil ayamatan nagyang kanan aso pugunot sa bapi ando na may sa ulan nagyanan o pamakukuan na dalilian sangkutak kini sugunun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakana hadis lagi dito mambu ko kabuka ame ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka-20 ang kanaubusiyo pamangkurang mabang na panyatakan na upaman yan kasapangan rekan wagabun natarutupan yung sa Ramadan at Lopulugawi na amay paman ka berkanu upaman na miyari na yag akyanyata nakyato ko niyo na nabuka kan bupulubog siya yuti sa bapa yunani mo sa ese ko mga ulama at Rasulullah sallallahu na ayam majority si kukya pamuasan yan nagwe pa na majority si sagyang kanan kalendar tanu Arabic na 20 Agustia sa yun na ikisimbaga kansan balasan wallahu ta'ala gyang kaya Ustaz si Mulbi Habib Yahya sagyang kanan pamanapakay siyan sagyang na ikisimbaga kanong huway ugay nagyang kanan kapanyata na pagbin forek agyang kanan na Cebu pinyata si sangkay ngalitan anta kasiko langkap na so di rumah dikaterua sa agyang kanan na di imanyata na langkap na ron pugunot na bemalubay na kanabamalubay ka adli mambutit tinuganian adalil hadis akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih accurate hadis sa piyakan dudak ng Mulbi Habib. Alhamdulillah tanto amarayag udi na masagugod kaya usay naging gurutan sa agyang ko pakaisitan no na insyaallah na banda kaya sabutan tanong agyang ko tuwa ay mananin na sembagyan sa kita pakaisitan no. Ikadua pakaisitan no na anto na imapter o kar kami guru kami sa agyang kaya makapantag sa kambida-bida o oras Saudi Arabia gugya Pilipinas kapakang bibida yan anto na imapter kon yan nga naman na kapakang bibida-bida o oras na mataan na benar na gya Pilipinas na ayam bida ang tanong yan kaya Saudi Arabia na mga 5 kauras o paman na sir kita no si na samit Maghrib kiran ro na sir kita no si na ayaw oras tanuro na alas 11 kaya sulod mambu alas 11 sir kita no sa kagagawi si na sigiran ro na sumilod so ayad dun kapapagabangi Maghrib 5 kauras ang bida tanong alam pa natin na sobra 5 kauras so makapantagun o kapamuasa ka upaman yung arutan-urunan ni keempat o kapaliwanagay nagyang kaya puasa na kanabaya di pa magunutain na oras ang bida-bida sa oras apiagin kaya ranaw marawi agugin ka NCR yan kaya Manila na bida sa oras yan kaya Manila o yan kaya Baguio nang bida sa oras yan kaya Visayas o yan kaya Luzon nang bida oras may bida-bida sa oras tan may bida-bida sa oras okay na makakakampat na ayamataan na so ang bida-bida oras na o si ikuwa kato ay makapantag ko sambayan na ad na oras o sambayan na man so puasa na ad na oras ay pakay siya badi ka pakay guru kami
apa malungkar kami ng likasawi. Agiang kanan na makapantag ko oras agiang ka iya puasa. Na pakaragain tanudaan kaad naman po dito ruwa. Tigiranaw pa man yung kapugunot akano sa kanwa pugunot sa agiang kaya Saudi Arabia. O di na si kano magunot sa Malaysia. Na yun unot iso sambay ang iran sa Malaysia. O di na si kano magunot sa Mindanao na yun unot iso sambay ang iran oras o kipting digniran ko luhur si isa di na Maghrib si isa Lanao del Sur. Ayang mataan na so sambayang na aya oras siya na si imikakendis abangsan yan san o alungan. So sambayang na si imikakendis oras yan si iku alungan. Aya dalil na kita katiru Allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata liduluki syams. Tindig niyo so sambayang atigu Allah sa si imi papalumpong nga oras yan na ini bielo yan na bigo nga punan nagyang kutuan luho kautu alungan dito ikapitiro sa duhur sama nuto na aya oras yan na kapapalumpungan ko sambayang na alungan pagkadapuan na kagyang kutuan alung ka so asar na makasubra sa kalaaka agyang kutuan alung ka so Maghrib na ayaman na Maghrib nagtakapos sa dipualungan. Giyuti malatin udan na so oras o sambayang nasi imi papalumpong si isang puto alungan. So mabuso po sa Anthony oras yan na kanaba si imi kakandis o alungan. Anda mi kakandis na subang sao oras wakato o kasulod o Ramadan na si mi kakandis abang sanyan si kuulan. Gay malatin udan tanurun kandan. Karina agagyan kutua ulan na sumyulid so ulan Ramadan. Yutu orasya. O pamanakyan yata amin yata tanu si isang kuta kaya suldo kagagawi. Na miniyata dunia nasok kaya paniyata na kaya niyata ni barat sa Saudi Arabia nasok kaya niyata iron nasa kanararaw tang kasi kagagawi nasiko kaya raw tarkaw na kagagawi na kaya niyata na miya kasuldo kaya to ko na kaya miya kasuldo bulan na Ramadan agita ka basa ko yung pamanabay ni sapula umat kaya kito ko na wala ay isa aging kaya umat Rasulullah bayini sapo lagi na ulan di kagyang kana ulan na ay kaya aloy niyan sa kaya aloy niyan sa bahasa Arab na hilal singular ru'yatul hilal kayle sa sasati manaulan kana ba na ulan ro umambusala ko sa ulan niran ro sa Saudi nasalak mo sa ulan tanong saya nasalak ko sa ulan nila sa Malaysia nasalak ko sa Indonesia nasalak ko sa Mindanao di kaisa-isad na ulan na di paniyataan na piniyataan tanong na gumimawag yung kanana ulan na so kaya gumaw niyan nararot kang kagagawin ay pa kay sino kanibang di pusa kaya niyataan na miyaw masuk oras kaya pakasuldo ulan-ulan Ramadan nasiko kaya niya tayron nada pa na mau maso kapusang ka. Kaya to ko naka alas 12. Naya kapusang ka na alas 3. Nino ko to daw ta. Ino mga di mab dang kakat maso pa kang kutwa kini sugunur Rasulullah. Alang kapas samarba. Kaya lo yan nun. Siko mga umat yanas pusa kanulangon. Umata kan ko kaniya ta ikulan. Namaya confirm. Kaya confirm yan, lagi-lagi ka na namin yunod sa Saudi na niya confirm mauna sila sa teknologi kita na kaya niya tairan nami pusa sila. Adi nga luto question na gyutipya ka lang kapira na upaman na pusatan nasi ko alas 2 talo pa na kaurasa mi tulog ko na alas 3 na maka-access sa limpo ko ka
inu ko to daw no. Aya mataan na upaman niya nakaket kaya niya taan so ulan nasa ka na upaman na kaya pitang kasi ka alas 5 hindi ka pa kayo baka munot kada di pusa alas 5 amay ka upaman niya ka raraw tanga siya kagagawin na kaya niya taan kagagawin na uba ka pagunot sangkuto akapusang ka na miya katuluto miya katuluto mga luksami mga pagremi yuti sabab aso puguno tamambu sabab pi anda mailay naginan na makasusugat kan sa kamaw tumambu aso puguno ta sibu ku ingedian an mambu dalilsan okay na usain tanubu so ino mambunan ke dinaging kanan as ni ali Rasulullah sallallahu alaihi biladin matla o mani inged country na adun niat Iran na adun membuat sabapanan ake aluyasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugid na mindu derkanwanan ilmi oai ageng kanan alagi denan ayamatan na ayak kaya pakam bidaanan na si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab sang putalak o communication di sira na makapututu kawa kada penama ada nagi nga mga telepono mga cellphone mga TV mga channel nagi tiyo pa man na ayam yakang gagayan agyan kota umani inged na kaya panginsugutan Rasulullah SAW umani inged na maka panyata na upakanyata siran na mamuasa siran na udi siran pakanyata na sempurna siran anda sabab nakagadiran keto di siran maka pupunta ka ang koto pamana seringan ka inged ka da telepono da TV da channel da text kagyan kota masa na da panama ada nagyang kaya lagi da mga communication mga TV mga telepono mga cellphone antononon sana. Kasi kung sa Rasulullah SAW na di makambida so di ka pa muasasi sa Makkah sa Madinah laman ito kakeran niya ay pulalagwiru at traka pas kan mamiyakap na na haji bunga sa Makkah nasungka sa Madinah na utrak na 6 kauras Yaman buwa Madinah ugyang kay Riyadh na di makapumagunuta ka mawatan upaman yang kami niata Rasulullah SAW siran ro sa Madinah namanya kaniata siran na ro sa Riyadh ada siran makaniata namanya kan bido kami sempurna siran ro sa Riyadh na ba siran miya dusa agi miya sopakiran Rasulullah Rasulullah nami niata siran ro sa mga sahabat sa Madinah kami kaniata siran na piyakalang ka Rasulullah upaman namanya kaniata tanong sa puasatan na sumang kubaka din ro sa Riyadh na miniata siran ada siran makaniata basiran mi sempurna basiran mi dusa ada siran makaunot sa Madinah di kenapa siran mi dusa gitu kaya pakang gagayan agen kota hadis alikulli biladin matla omani inged na aden aniata iran naru siran pakaunot o pakaniata siran puasa siran o di siran pakaniata na aya mapaka penggagayan iran nagyang kuto kasempurna anu dan tanuto say kumaso mga sahabat na piagi Madinah ugi Makkah na di makapugunuta. Ino to nakagi ipulalawibu sa Madinah Makkah na o pamakukuan na debuda na kaya pitaan sila. Mga palaw bay sa ko bay iman to kaya kursadan na miusurpan na LRT train abyak kapasagambet ako man yan nagyang utas sungon yan. Buwan na upaman na diserto mga ator apan niya di panakadagan. Na makaluluka ka pala. Gitu di kapakang gagay ng puta hadis Rasulullah umani inged na rakyan kabisa-bisa niyan so di niyan di kapanyata no miya kanyata siran na pusa siran ko kaya 20 siran no nagusyaw gawi na pusa siran na udah siran makanyata na pasempurna siran na gitu kado siran makatutuko kanyata siran ro sa Madinah so Rasulullah no miya kanyata siran mi pusa siran miniata siran rumah busa Riyadh udah siran makan niata udah siran makaunut ku Rasulullah sama Madinah kami sempurna siran nah kenapa siran ke dusa kakagi the communication aya pakai si sagian kaya masa bagian Saudi Arabia na miniata siran ro sa Madinah na di magunut Riyadh
Di magunutaw pa man ang Makkah, di magunutaw Damam, di magunutaw Katif, di magunutaw pa man ang Taif. Paglid na ng pugunot sa taman sa pamakukuan na brandir pelagaday si sagyang kayo pamanas sa bangan alungan na pendemang si sangkayaw pamanas sa depan alungan agyang kutwa ka punutiran si sangkaya Saudi nadad aw pamakukuan na karibatian kaswallah subhanahu wa ta'ala na diniklirian sa Quran ang mu'jizat agyang kanalang Quran inna awwala baitin udi alinnas ilalladhi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin mata nati wallaya munapuna apiakim baraya wallahu ta'ala a masjid si sangkaliaw lupa nagyang kaya masjidil haram at wallahu ta'ala away para si ko mga manusia kaaniran mapaganad aniran katokoy agyang kaya kalebihan agyang kaya Makkah aya pagkibulat ng mga muslim au pamanababarakatan at turuan na paduan at tundugan o pamakukuan na langulanguan ang mga muslim si sagyang kaya dunia sagyu to pamana penama ang kutwa kabubaluya ama katol mo karama mo mu'jizat yan agyang kutwa kabubalunya na aya pagkatundug pakunutan ay tanong pa na pagkabiban aya pa kay sir kanu tiga diteron o ditero tiga na inu tiga na gyang kaya makatol mo karama o ditanu di kapaniata namiyaw nasiran nadak pamikiran unot naknabukos kasan kulabukor kapeterwa iba kami aribata o di nabar ribat supuasang ka siring nalicha yo naya mapeterwa kan derka nading kaden na mamaasula so punot sa bapya anda mailay so ulan ko kapaniata inuto na adamang buat tindig yun na makambabakan o katero Rasulullah akurita hadis ayah kabado na siapa naging ka na natindig ka anto lagi na natindig ka adi ka magunot sa bapi ando mailay nauba ko na mapikata nato na yung paman natindig ka tika di ako magunot sa Saudi kuniata si sagyang kaingadami nada kami rumah kaniata na sempurna kami yang kana man kaya pakaniata Saudi di kami magunot na di ko magunot kasi namya declare sempurna nakkalaba ko peteron anu baribat korek mambunan ugid na aya peterong kurkan na sisiapang kana baka sana mapikat sang kana natindig anda sabab na kamapman su pambukatan 20 Agusyaw 20 tan Agusyaw si ko Ramadan na peniyata tataw kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka-20 ang ano Agusyaw mambuku Ramadan na peniyatakan na makaniyatakan no na bukakan na peniyata atau ka-20 Agusyaw na si ko ka peniyata iron na kaniyataan akyanyataan man sa Saudi Arabia nakatatan so paginangkanakaw ubabadun na sakap mani mauna muka sakay mauna muka adig yang kutu ati ka di nga di Saudi na ti ka inukap no paguna si kanumiyunot sa Saudi nami kang buka tao naruko no miyaw na muna ka kapagunutin ka sa Saudi ubabadun na kaya ada kabut ma debu tindig ke mapia kailangan aso tindig ka na patarus na ka ay dapat ko narisa nari mulbi tatanu diniwanan ka amay paman o ka-20 tanuro na Agusyaw na peniyat tamambuso punot sa bapi anda miyay na opun makani atataw akyato kuan so ulan diniklir kami ada so Ramadan kakyaniataan sa Saudi odi nasa Malaysia odi na apian daunun na buka sila nasaka kurang sa moto kurang na kaya baka unot ka ti mialam miya o pamakukuan na miya surang ka so tindig ka asyo pakap masudi nga dito na di ka magunod sa Saudi api anda mailay so ulan na di ko magunot
na kailangan na sutindig na ka na kapmatala naroon na ka ro pagilya sa prinsipyo nga nayabad kaya pusa na kauna 28 Nada maganap. naso pa makukuha na pupugunot sa Kubapi and the Mailya Country na kaya 20 sira na siyaw na miniyak pa sirapan na kaya niyataan na ada problema ka 20 siyaw na miya declare sumiyulad so saban na nasa ka na 28 upung ka monot o pamanamiw ka 28 na uti marga nga pakabayad ka dia kad mo to pakatarusan may na tigtan wa batanong pangarwa na okay natatanulingaw da pakaribat na kasi kapag lin correct dito ka basak wala lagi dukas yung bayang so titindig sa siko pakabat tanog nun so kabatiya sa Quran kabatiya sa sakab napakatanog niya so bismillah nagu adam man masulan so bismillah ko Fatiha na paglinanan correct lagi naman po ini lagi naman po na correct okay din na baka mapikas ko tindig sa kami tindig sa kapmatala ko ingedig ka di ka magunot ko bapian de mailay na kailangan na tatusin nga na baka ng kalipati ba may makamaw maso kapeniata na kaya niyataan sa Saudi na namya declare amyada sa Ramadan asumil sa Saban na di ka munot ko sampurna imo ganapan niyo at 30 hindi na kuwan mabada na iad na pagkatukuan lagi dumiyay po sa Ramadan namda silang ununod sa Saudi Arabia ka sampurna okay nakakiyak ko maso kapuniatap man ko kaya 20 na gusiyaw sumiyaw na pugunod sa Saudi nagwiran diklira kaya niyataan na mukatano kami ada sa Ramadan kasumiyod sa sawal kagyasulan na isa-isa dama 2 dama 3 oay na kaya niyataan na supunod sa matla kasampurna kun ada silang musimpurna kami unod sirap masaging utatin daga piando mailay ay bud na kaya pusa nila 20 buluan kurang yan ni sabab mapaterwa kasi kailangan na malginan ni pagusaran niyo sa mata mo sa antang oay nagukambugay niyo o madala aras sa manok karanda mo pamandapatok dagalayo si sagyan kaya di ka pang gagayan ng kaya puwasatan sa piyakan tudak na kay Mulbi Habib ubad pa na ikatalawa pa kay sila Alhamdulillah sa moto na naapya sa manya na adim na pa kay sitan waisa ikatalawa ay nagugi nga mambuhi pulimposan apya man na mas bagaging gurutan so may pantagon guru mi sagyang kay katirawi baad na hadith ay ni sugu anan nabi mabagra pa hadith akwan di na buhi pakasan nagyan kana nakatir mga pantag ko tarawi na mabagranan hadis asun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya mayandegan sang kalana tarawi agus sa mga sahabat ya naya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi si tao ay pamayandegan yan so qiyam si ko kagagawin mana gyud kana na ibuturo na tarawi salatut tarawi perhatian yang wallah nagut dugulos ay kasuswat wallah ayat tuntut nagyang kuntu abalas wallah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na irilaw kung wallah sumiyang una dosanya yan ang ibalas yan na yan ang nikialo yung hadis madakala panapada mga hadis yan miyal te akurong sa sabti man hadis ko kapada ki ada lilian so ahlus sunnah mana bunot si sunnah Rasulullah nagiyanan etin kegetan so masuk na ba ahlus sunnah sa lako agama nan nabitan nuto tulikan ka sakan na si ako ahlus sunnah ako kapugama dan yung mga ahlus sunnah naginan idalil tanu uay o di tanu di kapanarap sa balasan kan wallah sa piakan siya utaman na ubadan kaya da kanurong kaliwanagi nagyuto so tuman niyo so sabutiyo na upaman uba nakam video-video tanu nagyuto so kapakam video-video sa bukutan na babagayan tanu lugar uay di tanu di mamagumbuga sa ilam sa
tapi akan budaya kena ke Mulbi Habib naino kapsumpatan tanuk agen kaya mga pakaisa mga pantag sang kaya kita no di kapamuasa obad na kekuatan na kuna nan sira niyo napupalwan niyo agen kay page tanu sa agen kaya Ahlus Sunnah. agdusun na agugen kaya kailan niyo rak wala sa kanwala siya kamutama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliwanag na sa gugudag pa ka magsiyagi nga guru tano. Pias ita ng bumeta man na ino pa inshallah na agyan kay Ramadan na iaplano tano na umang gawin na makabagay tano sa ando wag uusan si ko matagan mga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.